Ah. Karo aja iya kemampuan kakek. Laban marah atau bare? Rawa rotek. Macam popol le. Mucha tia kaki biko sibat ini cong. Bun, Apa kata? gawat bun. Gawat dek remah. Pokoknya gawat. Dulu, main masuk dulu. Mami tahu dulu. Gawat dek remah kata apa? Gawat bun. Perampok siri berin sekebun tangkok ben kakek bun. Sakti bun. Sakti dek remah jadi ya kata apa? Perampok di bisa main lang bun. Iya mun kalau bisa main lang jila biasa. Benih karo aja ya bun. Ah. Perampok lebih ko elokai. Tapi bisa campur pole. Acam popole dek remah kata apa? Iya campur pole. Perampok janji rawa ronten bun. Aduh. Pula keng tak mere kata. Benikin tak mere bun. Iya bukten deh. Arya tau din sayangku. Iya bun. Tangkol di dia. Ya. Bodoh di masa setia mereka. Kira songayan bun. Enggak terakhir ya? Elah bun. Leh, arah apa mak dia kata? Elah bun bahaya. Tak bisa. Engkau kau tuh ngelak tindakan di dalam masalah dia. Pokoknya nggak marhatap antos dina, engkau kia salina. Enggak lah. Todin di bawah. Iya nih bun. Der humon kaki kala. Siapa sa kenda ka lebuna? Upan papira, maren sekali. Seporan bun. Wot nga Arya mikir kalebunan. Omar hatap si buruk yang nguni ore. Polari ya, si kocai kelebun murleke sandirang ka gunung. Keluar dong. Cok teke tekan mun benengko. Latuli mulai bun. Marjo nak ngane kakere dina ke boy pengesepona rakyat. Oh berarti Jawa tongku ake cong. Ngucak garing sepo pas tak ngadep. Siapa kakek ha? Aku adalah anak lagi yang dibesarkan oleh api dendam. Hutan yang gersang ini menjadi rumah. Beratapkan daun dan bertiangkan pohon. Kan puisi telaga yang mengering karena kemarau. Dengan tetesan darah manusia.
kan kubisingkan dunia ini dengan jeritan dan tangis ketakutan. Biarkanlah aku menjadi pendosa yang bijaksana daripada menjadi taat tapi munafik hatinya. Lawan ronteng. Kalau nak sendiri ke gunung dia kaki bunwat magau tu bun. Sombong kaki jong. Kaki andi ilmu rawaron tek ria. Beneking pas kaki tadi orang paling hebat itu dunia. Pas sakar petibi mate orang. Kaki andi ilmu rawaron tek yang pola nekening beler ke selebon di. Kaki lambo pernah wasapat anjay. Terus di kaki buang kun pola natako item. Setiap elena berdua jong. Atau karbon kok sampai mate atau wa sapora kaki ay. Assalamualaikum. Tore neki. Tore kantong. Neki. Dari kak di mana? Seporan abdi santerena ajunan lambe. Saya wasap tetena ajunan pas buang kak dinta ko ipang himpian. Ketika kisah beberapa merasakan masyarakat, Engki kan. Yelah cong pengaporan bingkoi terima. Cuman cak beli ke alas pole. Tepus tu sana. Pesantren hari. Engki. Yelah tu di mandi kaki cong. Bareng pasal bajang berko. Engki. Indara, Ditok ya. siapa nyaman kak? Abdina apon lopa. Asmana. Salastarena lari dari pontu. Abdina pontunya mah tinggal kan itu. Oh yelah terus akhirnya majia. Soalnya majia sebekang ni kakek jadi orang lain.